Kad sam izašla iz ordinacije, prvo sam se uslikala i slala sam slike svim prijateljima, roditeljima, mužu, bila sam presretna. Pa saznala sam preko prijatelja i kolega koji su bili baš zadovoljni i imala sam do sad neka loša iskustva pa sam odlučila na provjereno mjesto gdje je neko moj već radio i bio zadovoljan. Htjela sam riješiti neke estetske probleme, da mi prednji zubi se poravne jer jedan bio veći i drugi manji. Nosila sam neke od aparatića, ali to nije pomoglo pa mi je doktorica vaša preporučila kako da to riješimo na najbolji mogući način. Doktorica mi je preporučila ljudskice, brzo smo baš se dogovorile kako ćemo i što. Prvo sam htjela samo 2 zuba, oni su mi preporučili da napravim sva 4 prednja radi šireg i ljepšeg osmijeha, da se spoji sve i kroz 3 termina smo riješili cijelu estetiku i prezadovoljna sam. Doktorica je bila jako ljubazna i ništa u principu nije boljelo, stavila anesteziju i stvarno je bilo super. Sveukupni dojam mi je predobar. Bilo je sve brzo, jednostavno, svi radnici su baš ljubazni, počevši od recepcije do svih doktora. Doktorica Branka je bila odlična, sve smo se brzo dogovorile i svima bi preporučila doći u Polikliniku Arena.